Spelling word. Ay, mereka, mapantabi lang di arithmetic. Addition. 1 plus 1 equals 2. About, sige, mga 1 house plus 1 house. 2 houses. 2 houses plus 2 houses. 4 houses. Sabi ito. 4 houses plus 4 houses. 8 houses plus 8 houses. 10 houses. 16 houses plus 16 houses. 32 houses. 32 houses plus 32 4 houses. houses. 64 houses plus 199 houses plus 394 houses plus 456 houses plus 1099 houses plus 344 houses. Manungay. Iman. Tugtog mo taulo mo. Manaw. Subdivision. Happy night. Ayun, bilanong ka ba di subdivision? Kajitan nila tartaran tandan. Galing ka lang taluwa. Spelling word. Oh, dahil ka number 1 nga kalalay nga. Kaya. Luparta ka, makamata na kata. Ay, padasa. Sige man, olis to ka nga sumumbat. Spell yes. Y-E-S. Spell no. N-O. Spell ka. C-E-T. Spell Czechoslovakia. Negative to naman. Magbalang no kayang no wow. Ay, tingin lang kikikid, apabalaan. Kayak mau. Spell guava. G-U-A-V-E. Spell apple. E-P-P-L-A. Spell apis. E-T-I-S. Spell banana. Anyang klase ka sa ba? Kantong, tunggal, tumog. Karatado ka nga talaga. Bas pananan ah. Ito mga klase sa ba? Dabay sa babakaws. Basta banana. D-A-N-A-N-A. Kasyay. Paspasak na tagitak mantikin na lang mo. Spell dog. D-O-G. Spell goat. G-O-E-T. Spell horse. S-O-R-S-A. Buster. S-O-R-S-A. Buster. S-O-R-S-A. Buster. 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 Hoy! Tago ko ngalak na kaya. Apay takas niya, spell horse ko lang, kaya tigitik ko naman. Papaspos ka mga papaspos, di patarayin taon. Kasi damot ati kumamat. Aling kalat na luwa. Burburja. Burburja. Mangibaga ka man ti pagkikyatan ti babae nga palasang iti kabalyo. Ay, Nya dada. di pagigatan, di balasan kan kabalyaw. Ngay genggam. Di kabalyaw, di pagigatan na ijay taltaron. Amo dadaydan. Di balasan ijay na pintas ng kabalay. Amo dadaydan. Tigay ko kayo pakam, diyam kapay nga mo. Di kabalyaw, di kam kanina ruot nga nalangkaw. Di balasan at kakaima sa fried chicken, adobo, kalderita, burhon. Di kaya di kam kanina. Amo dadaydan. Mudan. Sikan. Di mo amo. Sikan. Isuro ka tapos damat karga tautek mo ne, kastoy. Di pagkikyatan ti babae nga palasang iti kabalyo, logic kabalyo ket kinabalyuan, tiuni na. Hiya! Tigdak ko na lang. Yan mo di babae nga palasang isut kinabalyuan, tiuni na. Kaya naman ah. Amat tado ay kasta ganti kayang tao. Siyak Mike. Siyak Mike tagsalud-salud. Anya? Dahil ito'y kasla parihason. Anya data? Anya itinagdumaan ti balot kang itlog. Ay laglaka lukaw. Parihas na itan. Laglaka. Titlog, nagtutuma ti size na, ti small, medium, large, kunana, di balot, may maysa. Amuda na itan. At tapay, ti balot, iling talayan, di itlog, may prito. Amuda na itan. Tiket mo nga sa tapos sa bali ng pagkikyatan na. Yun. Anya nga ti pagkikyatan na? Ti pagigatan ti balot kang itlog. Denggam. Ti balot, ti dudot na at daigay unag. Natural. Lukatang di balot, ito tutudyo na. So ngayon, ngayong ti itlog, Ha? ti dudot na at daigay ruhar. Tanga. At kaya gawon nga timawot ti rabaw ni Apo nga taga. Anak pa'y nakakita titlo nga tudukot ti ruwan na gandak pa'y nakaraman luko. Di ka pa'y nakarawan. Apay. Arat natin nga talaga nga laklakayan. Turti ka nga talaga, lungkulungkuan lang. Okay, we would like to acknowledge the arrival of the presence of our Honorable Municipal Councilor, Madam Eva P. Durao. Palakpakan di ba na ba?